mao yekoziki ikaongizo na tambunziro na umavumwelewano uharuma lekungumanyo linu inu de mada muhimu ya dhukurulwa uharuma mkonti uto wa kawaida wa jimizi wa ihokoziki 2000 inu yenti ya Guinea Bissau ngenshi yo tambu za usikini. Usiku wa dunia wa wana nezitendwa za kifujari zijirisiwao ye mdumshe usherehilwa na ulemengu ya mfumraru inu iwafikio tarehe 25 ya November ya Komori sherehi usiku unu sawa nezenti mwedo wa amani uendele ya ranzi lise Said Mohamed Jek huwaswili washiwanzanisha hohuru haniaba ya uonesa utukivu wa hao juma ezitendwa za kifujari zijirisi wao owandu wa sheno wanawatiti ye Komori sawa nezenti zindwa jina zitendwa za kifujari zinu ngazijirisiwa uhaku owandu washe haswa do watutimu maha inudemana imakungumanyo ya wanao nezitendwa zinu wajimiza mwedo wa amani ili uonesa utukivu wa hao na uhabili ya ukaze huku mazirengwa ili zitendwa zinu zikaze kifudingo hii. Zahara Abubakar na Salim Ali Ratiraka wakahadhiri. Makungumanyo ya serikali na wantu wawaniliao zi haki za mtumshe na wana waingesa usikitifu hainamna wantu warengao nai mwendelo wa amani wafanyishiha asubuhi ya leo. Zitendwa za ufujari zifanyishi hao wantu washe zirenge nguvu hari mwe dunia kamili. Mezi 6 ya mwiso ini wantu 6 de wadhulumulwa na wao wafupia. Usherehi isukuini ina namna ya uruhusu wantu wake na upezu wa mato ulawana na udiro unu ulio harimwa inti ile wantu waengeze zijitihadi hauwana na ufujari unu mwendolo unu ukautanganya likungumanyo la maranya na madhoma na wasirikali nena makungumanyo wanza nina Komori ukaupangia harange ya tunda na njeu irange ini isienye samfahamisho na uaminifu. Gartanganya wazima wanu rionese utukifu wa hezitendwa za kifujari ikao ngazirendwao owanduashe mrumshe amadheli mjuwao yekaremwa yekahadilwa shamrumshe yeu vama yemwanziwa hamahaba youraliwa ne mrumme yavole wo rifanya jitihadi rifanye marche orange garjo juzisa emanaramba marche orange hakaya la couleur orange inu couleur ilona double emploi garjo wona hamaharma aninganga sina méfiance et confiance yani demana ya he couleur orange gasina confiance parce que yemrume yalola mrumshe ibidi yambame gasina méfiance parce que ngarim hundrao kayaola mrume yamlola leo ngumrohitswa entswabili yabo poétiquement garjoin basse la fleur du mal mana hamlola ili ya mwanze hamahaba na nyanzo sha entswabili ngumrohitswa yabwe mrume deheli yongulolo mrumshe ili ya mwanze ya mbame shangwendo hamrihitswa leo ngarjohele waje mbaba yazaya mwana yanzuarende mwana zio yavori renge couleur orange ili uonesa emana ya hele omando wa orange unu yode mana hayo kangiona double qualité c'est la méfiance et la confiance. Yavo dokayari tanganye wazima ya sirkali sous l'égide ya hemhu wa daula Azali Asumani ngwawenda mbio ili ezitendwa zinu zihunde dalao nando hukumu mahakama ya hatu yake mahakama ya haki ili yarenda nai ya jijue ha hukuma ya jorengwa nizo na singarenda mbio hata eni ujorenda nai ya hukumlwa. Madhamana ya Komori wahisa warambushiwa harima umuhimu wa uwana na ufujari ufanyishi hao wanduwashe na uwana waengesa utaarifu wao wa usaidia ya makungumanyo tia sirkali na mazama wawaniliao zihaki za mrumshi. Unusiku mhuu wausoni mwatu si wazaze wa hawana no wababa ikao gari sikiti hawa na zijirio
haukaya ensi inu insi haukaya ndongamanda zinu ziparhanihe inunsi kao ranzihale zenongo zinu kazolaniwa kabasi mwana kwa utundwa uko hafadhiwa hama mwana wandu wazaya leonga sina wandu ikao wajuhamuo warengo wana wanu wa warendezio wa dhuluma maisha hao yo aibu na sisi ngarisa hao ya mahakama warisaidie usoni mwa wainifu wanu ikao hena siku ngwa fanyazi tenda jazinu nao kwa sunde hukuma ya lazimu ngelazimu wa hukumlo wandu wanu mahakama ngari msahaoni nane jawla ya Komoro mrisaidie usoni mwa ndongozini ngarisa hao hena mzimandasi banu yarenge bwana yino ifanye hahe hatarto ujusuri kaonga udhulumwa wanahatu yinu nanganziro ikaonga itiao harumwe maisha ni maendeleo ya wana mahafaliani ya malizi haskechi ya koenyesa huka wantu wafanyao zitendwa zina kawasi hukumulwa hali ya lazimu Habo ridhukuru ole suala lindo ne sauka wanazija na wenji ngwajirisi wao zitendwa za kifujari na wenji harumao ndo wana washika ongwa ontini mwa mahaku 16 homunasaba wa usiku wa dunia wa hemana wakausherehilwa tarehe 20 ya Novemba makungumanyo ya wanaone zitendwa za kifujari zijirisi wao wanawatiti wajimiza majadiliano haruma mji wa Mitamihuli umuhimu doka ya ujojirisa zitendwa zinu ya hundaneneze hukuma za ladhimu Hamidai Shatamadi haruma maelezo Yemavamana washughulihana ono hifadhi wana watanganyiha hunu Mitamihuli yemakswada ya humtanganyihu hunu dotwali ya wadzima na haini dhamana wa mwana yenamna ya wana nufujari ujirisizi wao wana watiti watuti mumaha na udai eze hakiza hao heshwa bahashinu waonesa esheidadi shaho wana wajuruhilwa omwaha waziwizili na 18 ikiasi wao zaidi ya wana ziwizili na mungomine na wane haizo ngwata hao omuhima unu urengwa hadaula ili wana no fujari Skanzana mbe ukaya izo rambao yabo zontipia izo tindongoza ndrabo shezo ndongozi jiri yobo nsijubana izo ndongoza rengavu kama nzo nivumbuwe wana shifru watiti mtojo waswili nambe umahajana mahaziwizili na 18 harmaze agression zo nazivumbwa zontipia wanru hunu service de kutu enregistre ka majana maili na mengo 4 za wana wahundwa neze violence razivumbwa hizo zontipia harmwa hizo wana watuti mizima 13 wahundwa na violence za mbao agression sexuelle watimu jana na 20 na ndajaru wana watuti mizima 18 harmwa wana watiti wao yabo ngabo wana 11 wahundwa ni makafa ya mbao violence sexuelle ani wa haluha shingazija warendwa zio ka 11 za wana watiti watuti mizima 5 amzirejei wana watuti mizima 5 11 waodo wana wawaswilo service de kutu shatido wana harmwe Komoro kamili za wahundra manangabo watata zao ilazimu hamwe miji mfanye mikonti ya utende mhukumuze ndongozinu no tihukuma ya uwa tihukuma ya ukamfufue mjirende mahakama mandwa jina sha mtohati ukaeza handani afanya itendo ajashinie parisi wakatutataziwa upande wa Antuf Bakar ya sharia angisho yabo ngashirumili wao haina mru itoka uyonsi wajuruhu wanawatiti zinu mwengoni mwa ezitendwa zihu zilona hukuma nziro Rikana sharia shahale shaka urumiha depuis 95 ikao shinashiko condamné viol et viol hale ika délit ikao iko condamnéwa à une peine de 5 ans à 10 ans donc on doit jaono kana yepenio kaiti convaincant
parce que wandu kwa turenga hata en considération donc ye penio waja shanyumen shifanya ye viol comme un crime ikao olioka ipunisewa à 5 ans à 10 ans abaha ye viol ye penia hayo ngio 15 ans au minimum. Donc abasa inu sharia shirenge zenongo he mihono mili parce que abasa mndu afanya viol ngujojo ufungwa hata maha 15 maha 20 hata yujoka hakondanewa à la peine à perpétuité. Ufujari ujirisizi wao wanawatiti ngwendao na urenga mvuu hunu masiwani dawa zinji ziloho mahakama ngazi husuo mvaunu habeshelea ya sharia shihantiuka mwana ya lonti ni mwamaha 18 raha kajatimu ziungo haizo kati wa utanganyiha na mrumme wa usilamu wonesa yauka mwanamshe yujua ubalihihe mahashinda ya hahe ama yaboraha ye ziungo za hahe kaziti za urenga vamana uhundana na mrume uhalalishiwa wakati yeziungo zijoshinda zikingie na udoju wa uka wanashe warangao hamili kabla ya ho wakati wabidi ngesababishao mabade menji taabu za ziungo na mzayo haupasuzi yani cesarienne. Hoka zitendwa zinu zikaze kifungela vimu ye mahakama wastehi ze hukuma wanikao wandu wa jirisa wo yezitendwa ama watiwa rehuri raha ezifungo ze jatimu na wajaongela vimu ezefami zirengeze hadhari zishinde zishainshi ye mndu ujojirisa zitendwa watifanye mahadisi baina ya hao na wao au kazinu ngazi za lisao zitendwa zinjinga zijirio. Jumale suala linu ngalirema wajau ye dunia kamili uhusu tabithi zafanyiwa ngeonesau ya ukaa wandu washe mengo miraru harumajana wajirisi wawe zitendwa za kifujari zinu harumale bara la Europa owenji harumao ngwafarikia nao ne dunia na wongo wao ni wandu ikaongwa nshio wazima. Mohamed Mwinyali ngundo na urini kama elezo. Ezitendo za kifujari zijirisizi wao wandu washe zitendo za daraja mbali na mbali unumhima wa enea ye dunia na le bara la Bulaya kalijavuka asulano upande unu. Haukaya hunu wandu washe wenji haini mwaha ngwarendwao zitendo za kichamfu tsibahi ngoendo daraja watoolwa zeroho hormanti zinji za hele bara la Bulaya. Wando bahanu wandu washe watangazaji wa hele bara la Bulaya wendelea na hazi za tabghifi o hormanti mbali na mbali ranzi na iho Espanya, Rusi, Itali, Almanya, Faransa, Turki na Irlandu na zihazi za hao wabenu wa ukaya ezensi zinuzo onsi chile ngulo uhusu upeu no uchafu nana ukatili ujirisizi wao wanduwashe haukahunu bavuni mwaze nkode nezendaru ama wakati ezitendo za kichamfu zozungoni ngazifanyishi hao daraja indwa jina hata wakati ezitendo zinu wazifanyao ngwarao hitwa wanduwashe nange parehani haukaya wanu wanduwaume wa walola hau wanduwaume wakawanshi nao panza jindwa jina almuradi zinu ziheza vsiu emazama ya wani yao zihaki za wanduwashe harmale bara la Bulaya zitsongeza maandamano menji yendelea zinsihumbili za mwiso zinu zitsongeza wajau ze serikali zandiso jifikiria namna ya utia sharia za nyumeni nziani ili uhifadhi wanduwashe na ubonae namna ya ushinda lebalinu likazekifu he daraja ya zakwili. Waziri wa handa wa nchi ya Faransa Edouard Philippe habenua yemfumdaru inu zianzi mazarengwa nchi ya Faransa ili ukazakifu ofujari unu na ye habenua wajauze huku mazijo ukalantiza wandu wajoda imiza ufanya ufujari hamanda unu. Hamara ya sena ardunge maelezo ya Mohamed Mwinyali. Na iho Faransa mfumdaru inu waziri wa handa Edouard Philippe hajitamka baada lichindo la madamano lendelea mfomonsi inu la kalatsanganya wandu zihimengo mitanu orma umji wa Pari ili ulani ezitendo za kichamfu zijirisizi wao wandu washe nana ezitendo ziwarao hitwa. Zitendo ziwarao hitwa namna ikao umaha waziwizili na kumena shendarulo nuunu uwasulibanu takribanu wandu washe jana na mengo miraru washi Faransa watolwa zeroho ni wandu wa walola hau wandu wanshinao panza jindwa jina
na bavuni mwa ukatili wa utowa roho ama iho Faransa wajau ondwashe ngwa huntswa makafa hadaraja zindwa jina na horma omjitamko wa waziri wa hada Edouard Philippe mfumdaru yenu ranzina iho Mbatinyo jumbe libaharao wizara hada ya Faransa iho Paris haonesa ukaya milioni majana mararu na mengomirandaru za euro ranzilo mwaha waziwizili unjia wa vanna mwezi ngazi jo urumilwa umahawo kamil ili ujadidi ze sharia na ujadidi ze tartibu za hifadhi na ujadidi haini nzia ya utini ya baho mafu tizi njingi zo juma uhanti hukuma za kalantiza wandu wajirisa o zitendo hamada zinu hunukomore hatua ya uhanti ze hukuma ya ladhimu zinikiwa wajirisa o ya zitendo zinu itwa mhono mwahaziwi zili na nne ni Raisa Azali Asumani ama ze hukuma zinu kazi turumishiha ye jukumu ikalantiza ndo bande mahkama ya Komor ikao ngwara uhuri baadhi ya wandu wajirisa zitendwa za kifujari ende serikali kao kwa tusisindia ze hukuma wazirenga omahaziwi zili na nne zijo ziendao na unika hukuma wandu wajirisa o ezitendwa hau yebande ze fami ikao ngwafanya omwelewano no wandu wanu watibire haruma ya mahkama. Mvamra jina wahe taarifa habari ndo hunisauka walimaji wahele jira la mbanku wende na unikiwa istishahada za mwiso wa msomo zinu banda warenga msomo wakawalimisha inamna ya ubasawa eledima ni namna ya ufanya eledima haurumia zenao za nyumeni. Said Abdumagaga hakahadhir. Hafla ya ustakabadhisha ze istishahada zinu zirengi mafunvu ni baadhi za madhamana wahe daula hadaraja ya taifa uja wahe libavu ulahe embanku haubadzima no walimaji wakahulimishiwa ze tartibu za ubasawa nelima unumasiwani hutba zinji zitekelea humu nasaba wahe maghfalianu nizozi washiha juu yahe zinamna ni zitama zabakisha ni mlimaji wahe mbanku maulu zingogoza kweli yasina proje ikao zishindi zihondo milioni egomini bainga amini ukahamwaze kume selo ya he programu ya hawizara hapu la jobu tumaswili haruma kwe kumba rehansi nisi ya honda sabu wa he daula ya bo narisaidie raisi wa he daula narisaidie serikali ili yensi mbasaupe emachanangu washukuriao Madam Sonia washukuriao mafundi wao kama wakawalamisha na unamdu yengine mwaisona nisaidishe babuinu nane komori kamili insha Allah ngwajali nirenge zima yale komori kamili na haijao walisashauda kama Mwenyezi Mungu rangu imavamana wa heli bavu huja walimaji waka uhondesiwa zenilmu ra zidhukurubanu wonsi wajifereshea habo wahondana na ujuzi ujo unufanisha zihazi za heli dima za proje zilu kazita kujua zende wazina edaula sha edaula wazikubalia wazisama kwa msaada wa edaula ili zitazifali edaula ewekewa wao kadhalika wote wangu wa wana na Mwenyezi Mungu una faida wa mwaka wa alikuwa msomo ukamsomo umdo mshizi wa hayati haina ruhusa kufanyao na msomo wangu alikuwa msomo na warangu kaya wahodana na nyama wakati mshashi no mstakabadhi ze istishahada walimaji wahe lekungumanyo rauni wende na ujitekeleza haruma omkabala wa mbera juu haubadzima no wandu waka uwangilmisha hamadhumuni ya hwenda wanji ya zitendani haruma ilmu ya dima wahondana niyo hazinu rasoma ngasina ham ya mapesa harumaze proje kaundu razigabili rono kaifikra ijuri tinianziari hunde mapesa dulima nsajenzima uvadzima ili riparsema pesa menji rigabile mihime kao doridu mania ranzori towe harme babu ya hatu no harma ze nafsi za mwezi ya hatu na wari linda mihima ya hatu ngarombo mgukabana mahamitsa harima barnamaji kao dorloni cooperative ya hatu rauni gajoshi dari gabile wakanga sina mihima hiyo wawajarni kai information ya namna jojere cooperative wadiwa jare ya mafundi wabili waje warisomesa namna ja hulimari wale ilando mano kabada watendezwa risomesomo
umji basa warerane mafundi rinjiwa hazini director rifanyize hazizo tambanku hunwe ni ajuha na kena msomo hata she diplomu dele dima la hatu shinu tishamasha shaleo shashinu shamaranda rangu hale rilona mahamitsanda kaushunda natija rahajaba harazi dinatija Mberaju unumkabala wa dima maksus uko ujula ni walimaji wenji hasibabu ya heshe isinde shinchi shilio haruma omkabala. Mberaju zinuhonze zambanku zijihunrawo baina ya dimaju haruma lejera la heha mahame na kuwa haruma omkabala wa hemitsa mihuli. Wanazioni wa fakulte ya sayansi wajimiza maboneso ya bahara eshahula shafanyi wa heze nyipisi za Shikomori inu namna ya uheza juu yele dima la Shikomori na inu ikaunjia ho munasaba wa hesherehi ya hosiku wa sayansi wajimiza 2000 ya jana. Said Ibrahim haruma maelezo zaidi. Eshahula shaheleho haruma ze standi zinu shinu shifanyi wa hazinu za Kikomori inu namna ya unika thamani utamaduni wa Kikomori. Wanazioni wa hezumba za siansi na tekniki wa heze university mbali na mbali za hiyensi warenge funvu harma usiku unu na ifikra do tsanganya ujuzi wa hao harma opisi wa Kikomori. Faida mshinzi kaunge jiunra wa harma mahafaliano do sana riu tsanganye wanazioni wa jiunra wa Komori yani mzima dasa jisante kange hao remo mwali remo mzwani remo maore remo mgazija wahe jisanto keni malajo ka haji parisa ya jiono kange uhao zahula mwazio na harumwaze nyumba ikaunga zijihunda ho za uhabala do kangar sana ho haini isiwa wasane watekeleze shahule kao sho shinji harumaya o ensi hao wala rangude tsandaya wasulie misami hule ndembo nku anta mabavu hayo nsi pia haini bavu zima yabo wakaina uonesa shahula idzima haini wandu waona ningona uhususia wa uonesa shahule zima basi Imazamana wa utuankosa warenge funvu nao watoa nkosa haruma eshahula shimo. Shukuri ya wanazuoni universite he jitihadi inaifanya ino wakainu namna ukayangwa kwa tuta hae eshahula shatu Shikomori shende sasho shibaki yani daima donc riba nafasi sisi watu rifanyoze hazi rijer jertunde tena rangalie eba kweli ngarsobahanu shaladhim donc arsi wazimane mazefu hatu donc le arsi membre de jury e shaula shafanishwa banu namna la uzao ngaramboka kweli ngabo wandu ikao ngwapi hao e shaula shatu ngisho ngabo wandu ka ngwashiba mao shende donc mimi tilimba hindu arma ze standizlo yabo ngabo mbayinu ya lesheleza bayina kaula hale swafi aniegu namna habele zina ni namna afanya shaygo tyanyanyi tisante mbayinu ko silo ila hale Hunika picha chema utamaduni wa Komori wanazioni wanu wataho msaada harume madhamana. Iho Guinea Bissau osikini nguo daraja ya haju namna ikao wandu wararu haruma watano kwa sushinda urumia dolari ndaru ya usiku. Kweli ya maisha ngayo madziro iho Guinea Bissau hadaraja zinji. Mfano ndi mdumshe mzalisaji woi ikao ngoendeleo neze hazi za uzihira uandwashe waziro nana uandwashe olona mbwade zindwa jina ama yeye ngwabukaya hazi yahe ketsi nyangu na maisha ngayo madhalilifu haukaya umshahara wa hahi wajau nguo mshashi kabisa na wakati ngawajirio uziro hoshinda ulawe hauka wakati ngawabirao mezi miili raeja uhunda na unumshahara wazihi 14 na majanamane mapesa ya sefa ikao takriban zinu 100 euro hema pesa ya kiulaya. Almuradi zinu ulawana nae kasijamzia ya tsendelenezi hazi zahahe bainge zendongo kasinyangu. Na iho Guinea Bissau ulawana na zisabu zendelewane banki ya dunia ila ya ukaya mafunvu mengo mirandaru haruma jana ya wakazi wa Guinea Bissau kwa tushindo rumia real majana maili haruma usiku ndongo ikao ketsinyangu hoshinda wakingie ziarama za usiku za maisha. Almuradi ya maranya wa Guinea Bissau izuatarajiao baada wendele ya uchaguzi wa uraisi 2000 na urenge wa funvu ni makandida 12 izuatarajiao ndokaya
waje raisi ujoshinda ya hundendazi zetaabuzi waremao maisha yalamuhe mkazi mgine Bisau ya hunde mbahindu yale hanafasi hausiku tsibahi yaanshi mwenje daima tsibahi ya kena lapitali zilo harumaze kawaida tsibahi ya kena na majumba ya msomo ya dungau zenzia za wakati zinu mara ya wenji wa hensinu wazonesa watangazaji wa France 24 wajiundao Guinea Bissau ho munasaba wa hizenyi chaguzi za uraisi za jimizi hali chindo la mwadu 2000. Yekomori hansiwa miongoni mwezi ntizi wanao nosiki ngwajwenda nozihakikisha hauka omwezi wa Desemba kabili ngwajojimiza omkonti wa hematajiri ebaze mada sijoka udhukurulwa abantu ili ubasa wa yankiba ya heyenti asjoenda na uzima hatu osikini banu tiju haunji ya haruma ya sport dohni sabuka ya madhamana wa hekozi kikungumanyo libahara wa zemba wa za sport za heyenti wajimiza ya 2000 hunumuruni monano utowa kawaida madhumuni dojuliza makungumanyo 12 ya renga funvu zefaliki walonizo ili ukazakifu zetaabu ziremao yekoziki makatiano namna ya uka washinde wajadidishe hakuu na uheza juu zenao za sport za heyenti na muyeshie mapicha ya Ibrahim Mkababo. Nuktwanda rumuhimu leza dhukuru lwa haruma omkonti utowa kawaida watanyarishi wano waendesa wo yekoziki no mkonti unu uka urengi wa funvu ni makungumanyo ya sport 18 haruma makungumanyo 18 emada ya sisindriwa liaka uhashirisha na ujuliza imadhamana wa heze federation ihawa ivumia wo yekozik ikao ihundana na tahambuzi nji na mibabandano fikra uhusu omwendesiwa wahele kungumanyo linu ndongo ikao zitongeza rais mzamani wa halo Ibrahim Benali na madhamana wandwa jina wa hansi ze dhamana wa kanizu iraisi wa hekozik hamuda haunesa ezaladhimu zitilwanziani ili le kungumanyo linu lifanye hazi henamna ya ladhimu ngasina bamuda banu ngasina kamvurano hamwe familia ya sport kama federation mbalimbali wakamvurana lelo inu mkaya nukuza hata wandu sisi wasishtakiwa mahakama sha reloke ni namna ideheli wa sport wandu sovurana wandu anzana wandu wamana wandu ideheli ebogele lelo inu ritsa ranzo skuyo za jiri kaja para wananyasi wa madhamana za federation kawo wadu chagua kaka sema lelo inu wadu chagua ngana gozi mushkili mashakili ya jira pia katakara wapara katakara mahadisi rawaleza shawa kozijua ani ngarwa biao hamdu na mdu shaka katakara afanya mkonti wa rasmi mada unu atusisiri fikaya ipasa rifanye ipasa ruwapare ijeri waeleze ezajiri na bucha na talolo inu ebongelo inu izo ambayo izo ezefalikire olorwa kwa para kajana ruweleze ezajiri mivarona kaya ruweleze kasi ya 6 katia mo mivrano 6 madhamano akozi ki garanzao amani wakagareleo kaya kamvurano okoze na marongo tsika yonsi ekati majiso maruvu garanzao unanya garanzao wanzani ilirishinde ikibadzima amimi ngamamini kama minkaga tusikando mimi ngamamini wala sisi katofanya tarisi ngendo akaya umaningo na nwende katushida na mali katushina na mapesa kazunu Afrika ya unumavu umbebandaro wa fikra hanamru ibana kufanya zilo lenu iliri jeri kensi hanamru ya tuweza hai fikra relevant yenukutwa ya bili denyalikia nao nenamna ya utini ya mvuu makungumanyo ya sport wajimize nsabuho hekawaida habo ikao owinji wahe makungumanyo okwajimiza nsabuho itokao yonti itoti mpaka ngabo nsabuho zitanganyao ezenti zahe bahari Hindi ndongo ikao ngaizalisao madhora hosweni mwa nsabuho zinu habo Yekomor ito ushinda ya haja na natija njema baishe owinji wahe makungumanyo ya sport waonesao ya uka kwati na izana za sport za ladhimu ili wajimize zensabuho zinu wala kwati na zefuruswa mufidu za watongeza wajimize nsabuho heka waida umavujimiza mashindano ngatongezao Yekomor ika ya wamwiso oharuma ijadwali ya balia ezenti za hebahari Hindi zihonda nao na midai inu demana waendesao yekoziki warenga yazma ya uwapara ili uhashirishiana waone namna ya uheza juu ye sport uhusu le suala linu
emadhamana wa hekoziki waonesa namna ino. Umgomeze ngabidi rashirish mwananyasi. Shawo dojoi mautaji hao. Andi atalelo ino sikarula wa shirishi ze madhamana ze federation ka lazimu rire ze barnamaji za hanyu. Alafu kama rire ze barnamaji za hanyu hizo kalchoruhusu ritahe mapesa ubonze. Mananga bahanuko ikaze izo eze barnama zo zija onduja wataha alafu eze nsangwa zo liwa ni solidarite maana katina mapesa hatu katina budget ukalelo no ngariklo ne sirkali kana jani se federation cha hujina shahani mamba yuko huja yabo lelo inu ngaramba ma ze federation sisi wa shirisha skala wambio kana murere ze barnamaji ngo unko ko uzibe ma juzibanu tennis de table wataha kama sasa dilo bana ngona formation ngona ma stagiaire wanza formé ngona ma encadreur wajuko bonze wacha barambia litekeleze montaji ngarlo jawabu boga sisi skalawa la kavat federation paroja jamba kanga singona nsabo zao wajuhanza wa ani wasaji karisifanya fulani kasebanu haini federation jo huja itekeleze ya homa utaji katuya renga lelo inu sisi isoko ili wakati mwingi wanusulala hata msafara uruwaja shanga amikalo loidu kabononda wangu wale watembea haruma omonano emadhamana waendesa uyekoziki wajuliza wakahadhiri yauka watanyarishao omkonti wa kawaida wa hao abeshelea lekungumanyo la koziki litungi hao mahashiwi na majana shenda na mengomfukare na shenda nilo ngilo na ejukumu ya ubirilia imakungumanyo ya sport na ujue namna wajitanyarishao wakati wantabuho zahe Baharul Hindi na ntabuho itoka uzonti ya ladhimu ye Komori renge fuvu. Hema dainu daraka ukazaki fulejele hola hetaarfa habari amma garjuna na mwanisani ze mada muhimu za kazaipanga ishere ye Komori isherehi usiku wa dunia wawana na zitendwa za kifujari zijirisi wao ye mdumshe mwendo wa amani uendele ya homu na sabaunu. Namna je ya utashia shawiri jumwa eze taabu zire mao le kungumanyo la koziki inu demana imakungumanyo ya sport ya rengafu mvuharuma mkonti utowa kawaida wajimizi wa ihokoziki. Obonzendo honesauka enti ya Guinea obonzendo honesauka enti ya Guinea Bissau ngeremao ni usikini kabisa namna ikao owenji waho wakazi kwa tushinda urumia $100 usiku. Na habanu wangalizi watukufu dorika za ukifu lejele hola hetaarifa habari na mbitema sihumema wadzimane ORTC. Situé entre l'Afrique de l'Est, l'océan Indien et le Moyen-Orient, l'Union des Comores prépare son émergence. À Paris, les 2 et 3 décembre, la conférence des partenaires au développement des Comores, la CEPAD, rassemblera partenaires techniques et financiers des Comores, entrepreneurs et investisseurs internationaux, PME et acteurs du Made in Comores. Participez au grand rendez-vous pour l'investissement et l'émergence des Comores les 2 et 3 décembre 2019